Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru aturuka mu misozi miremire yo mirembwe muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yongeye gukora hagati mu twemere DP twirwaneho n'iro y'ingabo zirimo iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo na FDLR. Amakuru avuga ko iro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryagabye igitero ku bice bya Karingi ahagana ku isoko rizwi nka gatatu mu gace ka Bidegu. Mu gusubiza icyo gitero MRDP twirwaneho yahise itabara imirwano ikomeye yasize ingabo zo ku ruhande rwa leta zikubiswa babaza. Amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi iza FARDC hamwe na Wazalendo na FDLR zashubijwe inyuma ku rugamba zirirukanwa zambutswe uruzi rwa Rwiko zerekeza mu gace ka Bicumbi. Ibitero n'imirwano bikomeje kugaragaza ubukana bw'umutekano muke mu mirembwe no mu bice bikikije aho ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe myinshi yitwaje intwaro bakorana zikomeje kugaba ibitero ku mihana ituwe n'abanyamurenge. Kugeza ubu Burasirazuba bwa Kongo bukomeje kubisibaniro ry'imirwano ihuza ingabo za leta n'MRDP twirwaneho ndetse n'ingabo z'amahanga zivugwa gufasha FARDC mu bikorwa bya gisirikare. Minembwe ni hamwe mu hantu hakunze kuvugwamo amakimbirane ashingiye ku bibazo by'amoko, ubutaka n'umutekano. Hanyuma ariko kandi abantu nibura 12 bapfira mu mpanuka y'ubwato yabereye ku kiyaga cya Tanganyika hafi y'umudugudu wa Mutakuye muri teritwari ya Kareme mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bitangazwa na Societe Civile ya Sheferi ya Rutuku, ubwato bwa moteri bwavaga Ikasama bwerekeza ka Mukurumbondo bwarohamye mu gitondo cya kare butwa abagenzi n'imizigo. Iyi mpanuka bikeye ko yatewe n'ikirere kibi ndetse n'ubwato bwari bupakiye birengeje urugero nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Media Kongo bivuga. Andi makuru yatanzwe n'ubutegetsi bw'intara yerekana ko yapfuye abantu 7 kandi ibikorwa byo gushakisha abandi baba bapfuye bikomeje. Abategetsi bavuze ko ubwato bwagurutse hari ikirere kibi kandi batangaza ko ingamba z'umutekano zongerewe harimo kugenzura ubwato no gukoresha amakoti arinda kuruhama. Ku ruhande rw'ayo miryango itegamiye kuri leta irasaba ko hajyaho amategeko ko yagenga ingendo zo mu kiyaga kugira ngo irindwe andi makuba nk'aya. Mabwire kandi ko ibiganiro by'amahoro byahuje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'uryo FC mu Busuwisi byatangiye nyamahane ku itariki ya 13. Ibi biganiro byitabiriwe n'uhagarariye umuhuza Qatar, leta z'ubumwe za Amerika n'ubutumwa bw'amahoro bwa MONUSCO. AFC yohereje intwari 6 ziwe n'umunyamabanga uhoraho Benjamin Mbonimaza y'inzobere 6 zirimo abahoze mu buyobozi bukuru bwa Kongo, ubutegetsi bwa Kabila n'ubwa Tshisekedi. Muri izi ntwari harimo Claude Ibaranki Ekolomba ubaye ambasaderi usanzwe wa Kongo Kinshasa n'umuhuzabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ibibazo by'amasezerano ya Addis Ababa, ndetse na Frank Mwedi Marira wabaye minisitiri w'ubukerarugendo na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga. Byari byitezwe ko bazahagararira FC muri biganiro ari intumwa 6 gusa zimenyereye mu rwego rwa politiki. Abo muri leta ya Kongo batunguwe no kubona abahoze bakorana nabo bari ku ruhande rw'iri huriro. Amakuru ava mu Busuwisi aravuga kugira ngo inzobere za FC zemererwe kwitabira ibiganiro byabanje kugorana kubera ko abo muri leta ya Kongo batabashaga ariko byarangiye bemewe. Mbere y'uko ibiganiro nyirizina bitangira hasuzumwa impamvu amasezerano yasinywe mu mwaka ushize atubahirijwe, aya nayo guhagarika imirwano ajyana no gushyiraho urwego rugenzura ihurizwa ryayo ndetse no kurekura imfungwa. Isuzuma ryakurikiwe n'ibiganiro byariwe ingingo yo korohereza no gushyigikira ibikorwa byo gufasha abagize ingaruka n'intambara mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa hafungurwa ibikorwa remezo byakwifashishwa birimo ikibuga cy'indege cya Goma. Muri Gashyantare umwaka umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa Vivian Van Doper yagira uruzinduko mu mujyi wa Goma ageza kuri FC ikivuze cyo gufungura ikibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege gifatwa nk'ahantu h'ingenzi hajyageze umfashanyo zituruka mu mahanga zigakomereza mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo. Mu kwakira ku mwaka ushize Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabye ko cyajya kigo indege z'ubutabazi kabiri mu cyumweru. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje mu Busuwisi ku mugoroba ku itariki 13 Mata, uvugira FC Lawrence Kanyuka yatangaje kubwira mu gitondo cy'uwo munsi ingabo za leta ya Kongo zagabye ibitero bikomeye ku basivile. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za leta ya Kongo zashe mu gace ka Chambombo, Matare, Gishihe na Mwami w'ijwi muri teritwari ya Kare mu masaha ya 2:00 y'igitondo zongera kurasa muri Bidegu na Karenge muri komini Minembwe zohereje drone. AFC yavuze ko ku mugoroba drone leta mu bwoko bwa Sashikane yarashe mu baturage bo muri Shingisha ndetse na Kinumbi muri groupe mu yaruhinze muri teritwari ya Masisi no muri Gakenke na Karenge muri Minembwe. Iriho rigaragaza ko nubwo leta ya Kongo yitabira ibiganiro ibitera ingabo zayo zikomeje kugabisha imangira ko ishaka kubidobya, ariko ko mu gihe ubushotoranyi bukomeje rifite uburenganzira bwo kurwanirira abaturage no kubarinda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakozeje ba muri Norandika banditswe inama y'abasenyeri Gatolika muri Tanzania yatangaje ko itewe n'akabaro n'urupfu rutunguranye rwa Musenyeri Diocese Kandowa yo mu karere k'umurwa mukuru Dodoma. Musenyeri Bernard Francis Mfumbusa yapfuye umunsi saa 6 z'amanywa ari kuvurirwa ku bitaro bikuru muri Dodoma nyuma yo gufatwa n'indwara yo guhagarara k'umutima bitunguranye cyangwa se cardiac arrest. Mu itangazo rya Padiri Charles Kitima umuvugizi w'inama y'abasenyeri Gatolika ba Tanzania yavuze ko Musenyeri Mfumbusa yajyanywe kuri Benjamin Mkapa Hospital kuambera akitabwaho mu gice cyakira indembe. Mu minsi mike yashize Papa wa 14 yagize Musenyeri Mfumbusa umwe mu bagize inama ya Papa yitumanaho, akaba kandi yari asanzwe kuriye komite yitumanaho y'inama nyafurika y'abasenyeri. Musenyeri Mfumbusa wari uherutse kuzuza imyaka 63 y'amavuko yavukiye i Kondoa yakoreraga, yamaze imyaka 33 umupadiri mbere yo kugirwa musenyeri wa Kondoa muri 2011. Naho Minisitiri w'Ubuhinzi muri Uganda Frank Tumwebaze yamaze impungenge bamaze igihe bahangayikishijwe no gutakaza ibiro kwe gukabije, ashimangira ko amahitamo yakoze mu
kwimakaza ubuzima buzira umuze. Ibijyanye n'ubuzima bwa Minisitiri Tumwebaze yabigarutse mu mwero wahuje abayobozi ba Uganda mu gace ka Cyankwanzi, yavuze ko kunanuka ko nawe bihure n'uburwayi. Ati kunanuka byateze impungenge gusa igihe bitari amahitamo y'umuntu cyangwa se bifite bihure n'uburwayi, ariko yari umuntu wabihisemo binyuze mu kugabanya karori, guhindura uburyo bw'imibereho no gukora siporo n'igikorwa cyiza. Minisitiri Tumwebaze yakibuye batekereza ko gutakaza ibiro ari uburwayi, ndetse abibwira ko umubyibuho ari ikimenyetso cy'imibereho myiza. Ati imitekerereze benshi ufite ariko y'amafuti ni ukwibwira ko kugira ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije ari ikimenyetso cy'imibereho myiza, ahubwo ni ikimenyetso cy'ibibazo bikomeye. Tumwebaze atangaje mu gihe benshi ku mbuga nkoranyambaga bari bakomeje kwibaza icyo yabaye cyatumye akomeza gutakaza ibiro. Muri Afurika mubwire ko nk'uko benshi babyemezaga, ubu wari Minisitiri w'Imari n'Imigambi muri Benin witwa Romuald Wadanyi niwe watorewe kuba Perezida wa Repubulika ku majwi 94%. Wadanyi yigeze kuza mu Rwanda yakirwa na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe yamuzaniye ubutumwa bw'abayoboraga Benin ariwe Patrice Taro. Komisiyo y'amatora muri Benin yatangaje ko ijanisha ry'ayo majwi yari ry'agateganyo, gusa biragaragara ko aho kugira ngo ayo majwi agabanuka ahubwo ashobora kwiyongera. Neramuka hatangajwe ibyavuye mu matora mu buryo bwa burundu, ababireba mu buryo bwa hafi bavuga ko nubwo Romuald Wadanyi yatsinze, ubwitabire bw'amatora bwabaye buto kuko buri kuri 58.7%. Nk'uko Saka Lafia uyobora komisiyo y'amatora muri Benin yabibwiye Reuters, wari uhanganye na Wadanyi mu buryo bavuga ko bufatika ni Paul Hunkpe watangaje ko yemeye ibyavuye mu matora bivuga ko yatsinzwe. Wadanyi imyaka 29 asanzwe ukunzwe mu gihugu cye kuko abenshi bavuga ko ariwe watumye ubukungu bwacyo buzamuka neza mu myaka 10 ishize. Kimwe mu by'ubuyobozi bwe buzahangana nabyo n'umutekano muke uterwa n'abakora iterabwoba bakorera mu bihugu bituranye n'icyo kirimo na Burkina Faso. Kuzamura ubukungu bwa Benin ntibyatumye ubusumbane hagati y'abakire n'abakire mu gihugu bugabanuka mu buryo bufatika kuko byihari cyane. Romuald akazakora uko bishoboka bukagabanuka. Agiye kuyobora igihugu kandi giherutse kugeragezwamo kudeta irapfuba. Tariki 7 Ukuboza k'umwaka ushize, abasirikare bagiye kuri radio na televiziyo y'igihugu batangaza ko bafashe ubutegetsi. Bari bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigiri. Icyo gihe batangaje ko bagaritse agaciro k'itegeko nshinga kandi ko imipaka yose yaba ku butaka no mu kirere ifunzwe. Gusa ntibyatinze baza gukwirwa imishwaro, ndetse Perezida Taro aza guhagarara kuri televiziyo na radio y'igihugu avuga ko ameze neza kandi ko inzego z'igihugu zikora uko bisanzwe. Benin muri Afurika y'Iburengerazuba igana imbibi na Nigeria, Togo, Burkina Faso ndetse na Niger. Umurwa mukuru wa Benin Porto Novo ariko umujyi w'ubucuruzi ukomeye ni Cotonou. Abaturage ba Benin 12 bavuga igifaransa n'indimi gakondo zirimo Fon, Yoruba n'izindi. Mbere y'umwaka wa 1955 Benin yitwaga Dahomey, nyimiza kuba ukoloni bw'Abafaransa kugeza muri 60 ubwo yigengaga. Nyuma yaho hinyuze mu bya politiki byaranzwe na za kudeta za gisirikare n'imiruka za politiki mbere yo kuba Repubulika ubigendera kuri demokarasi, n'ubwo ibibazo bya politiki bitaburayo. Ubukungu bwa Benin bushingiye kuri byinshi birimo ari n'ubuhinzi ngengabukungu bw'ipamba, amavuta y'ibihwagari n'ibindi. Gusa iracyari mu bihugu bikiri mu cyiciro cy'ibikennye kurusha ibindi ku isi. Abenshi mu batuye muri Benin n'abakristo, hagakurikiye abasilamu n'abandi bafite imyemerere gakondo. Benin igira amahirwe y'uko ikora ku nyanja ya Atlantika, bikorohereza kugerwaho n'ibyo itumiza hanze bitayihenze cyane nk'uko bimera ku bihugu bidakora ku nyanja. Mu makuru mpuzamahanga mbwire ko ntara makuru Tasnim byo muri Iran byatangaje ko leta imaze iminsi ibara agaciro k'ibyangiritse muri intambara muri gahunda yayo yo gushyira indeshyi mu byisaba mu biganiro byo kurangiza intambara. Avugana n'ibinyamakuru byo mu Rusiya, Fateme Mohajerani umuvugizi wa leta ya Iran yavuze ko ibigeranyo by'ibanze bitanga ikiguzi gisaga miliyari 70 z'amadolari y'Amerika kugeza ubu ngo ariko kushobora guhinduka. Ubutegetsi bw'umujyi wa Tehran bugaragaza ko inzu zigera kuri 39,945 zasenywe cyangwa se zikangirika kubera ibitero bya Amerika na Israel. Fateme Mohajerani yongeraho ko bishinzwe muri Iran bakomeje kubara ibyo bivuga ko birimo inzu zangiritse n'igihombo cyatewe no guhagarara kw'inganda. Nk'uko ibona n'amakuru Tasnim bivuga, indeshyi ni kimwe mu byagarutswe mu biganiro byananiranye hagati ya Iran na Amerika mu mpera z'icyumweru gishize. Nk'uko Mohajerani yabivuze mu n'amakuru bya leta, Irina Vice President wa Amerika J.D. Vance mbere yavuze ko habaye ibiganiro bifatika Islamabad muri Pakistan ariko nta kumvikana kwagezweho. Hanyuma ariko amakuru y'ubuhanga bwo gukurikirana amato yerekana amato anafitanye isano na Iran biboneka ko yaciye umuhora Hormuz. Nubwo bwose Amerika yatangiye gufunga umwaro wose wa Iran, gusa amato yose ntabwo afitanye isano na Iran. Dukoresheje uburyo gukurikirana amakuru y'ingendo zo mu nyanja, twabonye nibura andi mato 3 nabe baje gutambuka biboneka ko dafitanye isano na Iran. Gusa biragoye gukurikirana neza izo ngendo z'amato muri uriya muhora kuko amwe mu mato ashobora gukoresha uburyo buzwi nka spoofing butuma bubasha guhisha sinyari yaho buherereye. Ibyo bisobanuye ko amwe mu mato ashobora guhisha ibyamba aherereyemo kugira ngo hataboneka igihugu yapakiremo ibyo yikoreye. Kwambuka umuhora Hormuz bikorwa n'amato makeya cyane mu gihe mbere y'intambara umuhora wacagamo amato 138 ku munsi. Ibitoro bigera kuri 20% bigurishwa ku isi bica muri umuhora bivuye mu bihugu bicukura byinshi muri kariya karere bikagizwe ku masoko atandukanye ku isi. Ifungwa ry'umuhora ryateye izamuka ry'ibiciro by'ibitoro henshi ku isi ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi byangombwa nkenerwa. Babwire ko umucamanza muri Amerika ariko kandi yateje agaciro urubanza Perezida Donald Trump aregamo Sovjet
ifite ikinyamakuru Wall Street Journal ku nkuru avuga ku mubano we n'uhamijwe ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina Jeffrey Epstein. Trump yari yareze ikinyamakuru n'abakiyobora barimo Rupert Murdoch mu rukiko rwo muri Florida mu mpeshyi ishize asaba indishyi nibura zingana miliyoni 10 z'amadolari. Perezida yavuze ko ikinyamakuru cyamusebeje mu nkuru cyasubiye ku itariki 17 Nyakanga ishize ivuga ko izina rye riri mu gitabo bandikamo amasabukuru y'amavuko yahaye Epstein 2003. Iyo nkuru ivuga ko muri icyo gitabo Trump yashyizemo ubutumwa burimo igishushanyo cy'umubiri w'umugore. Umunyamakuru wa Trump yabwiye ko perezida ateganya kongera gutanga iki kirego. Umucamanza ku rwego rwa leta muri Amerika Darren Gales yavuze ko Trump atigeze yegira na gato kugaragaza ko Wall Street Journal yakoze ibyo yise ubugizi bwa nabi bukabije ari byo bisabwa kugira ngo umuntu atsinde urubanza rwo kumusebya muri Amerika. Urubanza rwatijwe agaciro nta kundi ngaruko, ariko ntabwo bujijwe ko Trump yakongera kurushyikiriza urukiko mu buryo bushya. Afite kugeza ku itariki 27 Mata kugira ngo abikore. Umunyamategeko yavuze ko perezida azakomeza kurikirana abatangaza amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya abanyamerika. Mu manza gusebanya muri Amerika nk'ubugizi bwa nabi bisobanura ko urega agomba kugaragaza ko amakuru yatangajwe ari ibinyoma kandi ko uwayatangaje arazi ko ari ibinyoma cyangwa se yatangaje yirengagije ukuri kwabyo. Mu cyemezo cy'umucamanza yavuze ko yagomba gutesha agaciro urubanza kuko Trump atashoboye kugaragaza mu buryo bufatika ko barega batangaje inkuru bagamije inabi. Wall Street Journal ifitwe na sosiyete ya Murdoch yitwa News Corp yasohoye inkuru yariye mu mpeshyi ishize ihuza Trump na Epstein banyuze muri icyo gitabo cy'amasabukuru y'amavuko. Ibyumweru bike nyuma abadepite b'abademokrati basohoye ifoto y'ubwo butumwa ku nkoranyambaga mbere y'uko hasohoka izindi nyandiko zijyanye na Epstein. Iki kinyamakuru ntikigeze gisohora ifoto y'ubutumwa icyo gihe, ariko igisobanuro cyatanze byahuraga n'ibyagaragaye mu ifoto yashyizwe ahagaragara n'abadepite. Trump yavuze ko ubwo butumwa ari ikintu cyahimbwe kandi ahakana ko ari we wabwanditse. Epstein yahujwe na Trump mbere mu buryo butandukanye. Uwo mugabo yapfiriye muri gereza 2019 mu buryo butavuzweho rumwe. Mbabwire kandi ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye Amerika n'Iran gusubukura ibiganiro hagamijwe kurangiza intambara. Yavuze ko bigaragara neza ko nta gisubizo cya gisirikare kiriho kuri iyi ntambara. Guterres yavuze ko gayange kagomba kubungabungwa rwose kandi ibikorwa byose bitakubahiriza bigomba guhagarara. Yongeraho ati ndahamagarira ko ibiganiro bisubukurwa kugira ngo babe kugera ku masezerano. Umunyamabanga mukuru aributsa ibihugu byose kubahiriza ubwisanzure bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi harimo n'umuhoraho rumuzi bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Na Iran yatanze icyifuzo cyo guhagarika igikorwa cyo gutunganya uranium mu gihe gishobora kugera ku myaka 5, ariko iki cyifuzo cyanzwe na Amerika ishimangira ko byaba imyaka 20 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times mu gusubiramo amagambo y'abatetsi bo hejuru bo muri Iran no muri Amerika baganira nacyo. Iyo nkuru y'ikinyamakuru The New York Times yongeraho ko Amerika na Iran buri ruhande rwagije ku rundi ibyifuzo bijyanye no guhagarika ibikorwa bya nucleaire byateye Iran. Ubwo intumwa z'ibihugu byombi zari ziri mu biganiro muri Pakistan mu mpera z'icyumweru gishize, ariko ko zakomeje kutumvikana ntizagera ku masezerano. Ariko ibiganiro byumvikanisha ko hashobora kuba hakiri inzira yo kugera ku masezerano y'amahoro, ndetse hashobora kuba ari indi nama ya kabiri y'imbona nkubone. Intego za Iran zo mu rwego rwa nucleaire zimaze igihe ari ikibazo cy'ingutu muri iyi ntambara. Ku cyumweru Perezida Amerika Donald Trump yashimangiye ko Amerika izakora ibishoboka byose kugira ngo Iran ntizagire intwaro kirimbuzi ya nucleaire.